मैया रुनिखाता हाग्रामा मावखुलिखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदोंमोन। सान्तालि हारिसानि रायजोफोरा हाग्रामा मावखुलिखौ सावना होदोंमोन। रुनिखाता हाग्रामा मावखुलि गाग्लोबनाय जाथायनि गोहोम। चिरांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथाय बन्द जादों। मैया चिरां जिल्लानि रुनिखाता हाग्रामा मावखुलिखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदोंमोन। सान्तालि हारिसानि रायजोफोरा रुनिखाता हाग्रामा मावखुलिखौ सावना होदोंमोन आरो बे रुनिखाता हाग्रामा मावखुलि गाग्लोबनाय जाथायनि गोहोम। चिरांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथाय बन्द जादों। जाथायखौ लानानै बिजाथाय फोरमायदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। गासै जाथायखौ लानानै आबुं रिपर्ट लागोन BTC सरकारा। समबारखालि BTC हाग्रा बिफाननिफ्राय आबुङै रिपर्ट लागोन BTC सरकारा आरो बेनि उनावनो बे रिपर्टखौ आसाम सरकारनो गथायगोन BTC सरकारा। बे रिपर्टखौ बिथा खालामनानैनो सरकारा राहा लागोन होनना फोरमायो हाग्रामा महिलारिया। रुनिखातायाव मैया जिथु जानानै थांदों, जिथु घटना जानानै थांदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों, BTCनिनो डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे रिपर्ट आङो समबाराव दिहुनगोन। इमिडियेट मोनसे डिटेल्स रिपर्ट नांगौ, मानि थाखाय जाया, बोरै आराम्भ जाया, बेफोरनि सायाव BTC गभर्नमेन्ट हिसाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो रिपर्ट लागोन। बे रिपर्टखौ बेस खालामनानैनो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनो नायबिजिरनो थाखाय हरगोन। बिनि उनाव स्टेट गभर्नमेन्टआ सोर दखि सोर निर्दखि बिनि सायाव आयेनगत भाबै निश्चय बेबस्था लागोन। रुनिखाता जाथायनि खौरां लादों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। हाग्रा मावखुलि गाग्लोबनाय जाथायनि खौरां लायो हाग्रामा महिलारिया। चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि गाहाय मावख'गिरि कुन्जन बसुमतारीजों सावरायलायो आरो फारसेथिं BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया मैया चिरां जिल्लायाव जानाय गिख्रंथाव जाथायनि खौरां लाखिदों। रुनिखाता हाग्रा बिफाननि मावख'आव थांना खौरां लाहैयो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसेनो चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि गाहाय मावख'गिरि कुन्जन बसुमतारीजों जाथायनि सायाव सावरायलायो हाग्रामा महिलारिया। যোৱাকালি যিটো ঘটনা হ'ল সেইটোতো আমি কণ্ডেমনেশ্যন দিছোঁ। এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল। হয়তো ইয়াত কোনোবা এজন দুজনে মানে কোনোবা এজন দুজনে ভুল কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে গোটেই কিবাটো কিছুমান পাব্লিকটো ইনভলভ হৈছে। আমি এনেকুৱা দোষ দিব বিচৰা নাই, যেন হওক কোনোবা এজন দুজনে ভুল হয়তো কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি গোটেই আদিবাসী সমাজটো আমি বদনাম দিয়াটো উচিত নহয় আৰু এইটো সমাজক বদনাম দিব নালাগে। কোনোবা এজন দুজন দৃষ্টিশালী থাকিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে গোটেই সমাজটো বদনাম দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব নহয় আৰু আমি নিদিওঁ। থাকে চব সমাজত, বড়ো সমাজতো এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে, চব সমাজত থাকে। ইয়াৰ কাৰণে কোনোবা সমাজক পুৰা আদিবাসী হিচাপে মই বদনাম দিব বিচৰা নাই আৰু নিদিওঁ। रुनिखाता हाग्रा मावखुलिखौ गाग्लोबनायनि 7 दायनिगिरिफोरखौ खाबाय। रुनिखातानि थासारिया दायो गोजोनै दं। रुनिखातायाव दायो गोख्रों दिथा होगासिनो दं। रुनिखाता हाग्रा मावखुलिखौ गिख्रंथावै गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ खाबाय। जाथायखौ लाना बिबुंथि चिरां जिल्लानि पुलिस बिफान SP महनलाल मीनानि। खौरां बिजोंनि गेजेरजों जाथायनि थासारिनि सायाव फोरमायो SP महनलाल मीनाया। रुनिखातानि थासारिया दायो गोजोनै दं आरो गोख्रों दिथा होनाया सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों।
जाथायनि सायाव गोख्रों संदाननाया सोलिगासिनोबो दं होनना फोरमायदों। सान्तालि रायजोफोरा दैखांना लांनाय सिलाइखौ मोनफिनबाय आरो गंथाम सिलाइ अराव खामनाय थासारियाव बोखांनो हादों होननानैबो फोरमायो एसपि महनलाल मीनाया। आरो बयखौबो गोजोनै थानो खावलायदों आरो रावबो आखायाव आयेनखौ लानो नाङा। जुदि आयेनखौ आखायाव लायो अब्ला गोख्रों आयेननि राहा लागोन होनना फोरमायदों एसपि महनलाल मीना। ডেমেজ হৈছে তিনটা বুলেট আছিলে বহুতখিনি নাই বুলেটটি তো সব ৰেকৰ্ড হৈছে সব আছে গোটেই আজি পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আজি কমপ্লিটলি কণ্ট্ৰলত আছে আমাৰ আৰএফ পেট্ৰলিং কৰি আছে বাটালিয়নৰ তিনটা কোম্পানী আহিছে আমাৰ আইজি বিটিএডি ছাৰ বি আছে আৰু গোটেইখিনি সিনিয়ৰ অফিচাৰ আছে আমি পুৰা এৰিয়া পেট্ৰলিং কৰিছোঁ এৰিয়া ডমিনেশ্যন কৰিছোঁ এতিয়া পৰিস্থিতি কমপ্লিটলি আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল আছে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আমি ইভেলুৱেশ্যন কৰি ল'ম যেতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন কমপ্লিটলি নৰ্মেলত আহি যায় তো আমি কম্পিটেণ্ট অথৰিটিক জনাই দিম তেতিয়া এইটো ডিচিজন ল'ব পাৰিম আচ্ছা শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ কাৰণে কিবা আহ্বান জনাব মই সবক আপোনাৰ মাধ্যমেদি অনুৰোধ কৰিম কি আমাৰ কোনো উৰা বাতৰিত যেতিয়া এইটো ভৰসা কৰিব নালাগে আৰু আইন মতে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে আইন মতে চলিব লাগে প্ৰশাসনক সহযোগ কৰিব লাগে যেহেতু স্যার আপোনালোকে অনুসন্ধান চলাইছে মানে ইয়াতে মানে তৃতীয় পক্ষ কোনো জড়িত থকা মানে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিব নেকি এতিয়া আমাৰ বহুত প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে আমি যেতিয়া তথ্য ওলাব আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম चिरांनिफ्राय खौरांगिरि निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24